Bun. Saya, Bun. Saya. Bun. Sare. Ya. Bun. Podian. Ai. Podian kan. Rokok lagi. Pak nyetrum deh, pas tampes bentuk. Nyetrum jalan gitu. Ya rokok ban. Ingat memang ada nah. Ayo, ayo. Hari mabarat. Lewat iya. Tak lencak ban. Iya. Harap Bun acara gelis Bun. tahu ya. Bu Bun ya ngempul boleh. Duh, bahaya. Kalian bahaya. Oh, di telepon Bun. Udah datang dan bawa tena dia. Pakai ngancam segala lagi. Duh, tak tahu. Ya, Bun dopor lah ngempul mulu loh. Beremu kan? Neng rere kere Bun. Mana mu? Coba Bun, telepon boleh Bun. Lah datang si tan bawa ten. Apaan sih? Lo dari angka le. Kok terus aja serius kok Bun. Yaudah ngomong cepetan. Kok tahu? Bun ngempul sehari semalam dia. Kok tahu? Kok nelpon bah naik ke angka. Lu angka HP ditung-tung bakat tas keteki. Wah, kayak malah harap terus yang angka Bun ya. Bun ngempul bolon profil ruah. Si bingko yo botang ke tangan. Kuntang ke tangan. Iya marah yo biko lah. Kenapa lo ganti? Abo, montayo bo. Pas ngampul boleh Bun. Buka. Pan kerap biko ban marin Bun. Gak usah ngarang deh. Ngarang apa? Ngarang cerita. Malah. Tapi udah ada buktinya lo foto sama Bella. Di situ lo senyum. Lan, Bella ru utang sepopo. Ben montro tawa. Aru foto lambe lan. Mantan Pak Soma. Iyang ko foto sa Bella. Daya. Lo deket banget sama orang tua lo. Dan lo gak nolak itu? Melang lan. Cek ru utang sepopo. Masa amu susu tangembu. Gila, salbut pet karena. Lu sasag lu ya. Iya, tapi gue kesel man liatnya. Bener bay banan. Lagi ngucap begel kang. Kunti natangnya menjijak bobo. Payo beman. Lu gini ngaki dulu. Oh pengen aja. Lambang ko sa lahir bimbunya may syahrukan alima news. Kayaknya ko pengen. Kok ngamu? Keng pas umur 3 tahun kau temu burca bahyo ba Imron daya. Daya. Gak bisa apa mikirin perasaan gue? Lagan sa tibay lah. Pagka ba ya hubungnya ya? Kok malah dimatiin sih? Kenapa jadi dia yang marah? Harusnya kan gue yang marah sama dia. Ini pagka putus. Gila pada. Oke, pegelo. Beres bu. Apaan sih beres dong? Cukup tak gila. Lari ya. Apa maksudnya Bun? Hubung nabaan dia. Pada jong. Wala saja wa ingat truk gaul apa nyaman lo? Oleng. Jan aulang dia ya. Jan iya oleng. Ya gila. Lah ya jong dia. Kok rek ban ki ngebalik ya ka, pun gaban kaptir ya. Opong gi muda. Pendi car pacaran dulu. Tidak sakit aja nah. Ya. Asya. Car pacaran dulu mun lah kadung sayang pas putus itu. Aulang bro, dari rumah. Ya oleng,
Iya. Tidak bisa pacaran. Tidak pacaran kuat dong. Tadi bireng sekolah. Tonton. Kan mau ring nyari pacaran, saran sering ke sekolah. Iya, saran sering sekolah lah barang. Mana yuk? Ya, bapak bener. Pacar ben. Di pacar. Ben sekarang kan. Naroki. Amin. Ya, ngerti tuh, kok deh enggak. Mati ben mataan boy tindak ke WC ro amit. Kok ke WC ya? Iya. Ya, amit saran ke polisi. Iya, jadi ya cara pacaran dulu sekolah betepak ini. Ya wis lah, malam lah. Tuli lah, mulai kopi ya. Mulai kopi sekolah. Dulu lah. Aku sekolah lah keluar apa? Senin. Kamis. Iya lah, tuli lah, mulai. Kok